nk'okuguriha omuranga gw'okubinga obworo omu maka hatwireho omuze ogw'abantu kukozesa kubi sente ezi barikuba batungire omu puroguramu za gavumenti ezirimu eza Parish Development Model ningashi PDM nk'omuringo gw'okubinga ekizibu eki hateekateekirweho omushomo ogubaire gugendereire okubangura abantu aha nkozesa y'esente. Tumaziraho ebiro 5 Akan House Conference Hall twega abakugu bakutegesa ku Bank of Uganda, NSSF hamwe na UFRA Secretariat ya Kampala. Tubende targetinga national batagetinga abantu abarama bashomesa abakozi ba government abakwembera ibigomo by'abahingi n'abarisa abanyadini abakora bembezi b'amakanisa n'amaramuzo gona. So tumaze ebiro 5 batubangura okutakubasa kumanya uko wakwasa kosa sente hamwe na ukozi kosa zikakutungura ukarwo mu idari yo kwaza kazo mu idari ya kabiri kashomesa abandi abantu mu bintu bya sente eshi turi mu kazo no kujya tugezaho building capacity ya kazo ka district kugira abantu bakumanya ibintu bya sente kandi abarukoreramo kandi barufuturamo basa passing information neji abantu bandi ababurijo. Omuhuru yo kurwanisa obworo munga gw'abanyadini n'omukuru munonga omushomogu Imam Shafik Rutakirwa omwe abanyadini ajumirira abanyadini abarkwebembeza munongo kushaba kutari mu kukora bareke kwekwatira okushaba konka abo kuba naruhanga natugira ngo na blessinga ebintu ebyo bijuro mu mikono yitu nokora kire cyo wakora usaba ruhanga blessinga konka mentality yo kugira ngo tuzo mu dini uzo muzigiti ostame uyange gukora deno tekateke ngo nyencha kare ruhanga naza kurete ibintu afitekaho ije nkora niyo twenda kwihombantu bakabasa kwekorera kikabayambaho tura umbura mburunji. Abatebekanisa b'omushomogu bashabire kwabahe nkwatanisa omuhuru yo kurwanisa obworo. Leadership and management and the chapter, Uganda Financial Literacy Association, and everybody. But most importantly, I thank the participants for so their reward through each and every step of the way. And like I said earlier, to whom much is given, much is expected. So we are expecting a lot of you, and we shall keep supporting you. Whatever has been preached here, you can practice it. You have heard people saying, you can't save, can you save? Can you budget? Can you pay your loans? We don't want instances where a trainer will go and everyone on the village knows that you can't pay back your loan. Omunyeshengero wa Kazo Honorable Dan Kimosha tuyishikire ahigira abantu okukozesa obwenge obatungire okurwa omushomogu okukozesa je sentezi ezi government erikube bahire erikurabiza omu programu zitari zimwe na zimwe okwetungura bazaje omu bya sente okuzironda okazibika kandi okazikozesa je ebagota financial literacy. So tuna wa Bank of Uganda na wa NSSF kandi ni chukuru abo na projects zone za government ezekureta PDM emyoga byone birayizire bona babigari omwaki kubiretera yasiska n'abantu utamanya akozesa rungi ya sente nari ibintu bibakobaye. Omushomogu gutebekanisibwa ba Bank of Uganda, NSSF hamwe na Uganda Financial Literacy Association kandi gumazire ebiro 5 gashakwa sima na umumurikazo.